kitabu de babu 19 kamulakhasul fiqh no gasa wana darsu en e darsu de dammogal sappo e jeena e bangal no yewta en fi wujubi salatil jamaa fi waddagol julde jama wa fadliha e bural koni kon e julde jama sha'iratun mande azimatan maununde min sha'airil islam jiyadun e mandeji dina wa yakuna tanden salatul jamaa ko julde jama den fil masajidi ka julirde faqad ittafaqa al muslimuna gomdi julbe ben fottani ala anna ada as-salawatil khams e do wonde no tottugol julde farilla den joyi fil masajidi ka julirde min awkadi ta'ati ko jiyadun e ko buri tentude e ko Allah doftorte kon wa a'zamil qurbati ko jiyadun e ko buri mawnude e ko Allah battorte kon bal wuritode wa a'zam ko dum buri mawnude wa azhar ko dum buri feñude banga sha'iral islam e mandeji islam di faqad shara Allah gomdi Allah tedduto don shar'ani li hadhihi al ummati de do moftane laado al ijtima'a mo bondirgol fi awqatin e der waqtuji ma'lumatin andadi minha hino e majji ma huwa dindi tawata kanyum fil yawmi wal layla hidi e der jemma on e nyallangal kas salawatil khamsi wana waqtu farillaji din joyi fa innal muslimina anduno julbe be yajtami'una be mobondira li adaiha fi tottugol dido waqtuji fil masajidi ka julirde kulla yawmin wa layla e der kala jemma e nyallal e nyala e der kala jemma e nyalorma 5 marrati la bi joyi wa min hadhihi al ijtima'ati hinno jiya e de do mobondira kade moɓondirale kadi ma huwa ɗen ɗe andanɗa hoore ma fil usbu'i e nder hitande nde marratan ko nde wotere kal ijtima'a wano moɓondirgol li salatil juma fi tottugol julde juma nde wa huwa julde juma ijtima'un ko moɓondirande akbaru ɓurde mawnude minal ijtima'i di moɓondirale ko moɓondirante kol lis salawatil khamsi fi julɗe ɗen joyi wa min hayno e moɓondirale ɗen ijtima'u moɓondirande yatakarraru nde no filli no kulla sanatin kala hitande marrataini laabi ɗiɗi wa huwa ko nden moɓondirande ɗon kadi al ijtima'u wa huwa al ijtima'u ko woni nden moɓondirande ko ngal moɓondiral li salatil idaini fi julugol idiji ɗen ɗiɗi wa huwa akbar ko ɗen ɗon ɗiɗi kadi ɓuri mawnude min al ijtima'i di moɓondiral waɗetegal ngal li salatil juma fi julde juma bihaythu yushra'u nukuka sar'ina fihi e nder maggal ijtima'u moɓondirgol ahalil baladi yimɓe leydi ndi fo wa mina ino e moɓondiral eɗen ijtima'u moɓondirgol marratan wahidatan nde wotere pet fissanat e nder hitande nde wawa ko woni ɗum al ijtima'u ko nden moɓondiral nde fil wuqufi waɗetende ka daragol bi arafatin arafa wawa ko nden ɗon kadi akbaru ɓuri mawnude min ijtima'il idaini di moɓondirgol ngol ka idije ɗiɗi li annahu sabu no nden moɓondirande ɗon yushra'u hino sar'inana lil muslimina nande julɓe ɓen fap umuman no huɓitiri fi kulli aqtaril ardi e nder kala dendanangal seraji leydi ndi mi torki Allah moɓondirande nden ka waqtuji ɗin joyi e nder ñande wo ñande moɓondirande yontere yankore nden woni ka juma moɓondirande ɗen ɗiɗi e nder hittande ɗum woni idije ɗen ɗiɗi moɓondirande nde wotere e nder hitande ɗum woni oɗo arafa yo Allah tawnu en ɗe ɗo moɓondirale ɗiɗi kala yo Allah tawnu en ɗe hawtodirale ɗo ɗiɗi ɗe ɗo dendanangal majje ya rabbi wa innama shuri'at andu ko shar'inira hadhihi al ijtima'at al azima ɗe ɗo moɓondirale tedduɗe fil islam ka nder islam ɗa andi ko fi honno ya akhi a wonɗo jentade li ajli masalihil muslimin ko fi maslaha julɓe ɓe na do fi maslaha makko kanko Allah li yahsula fi yo heɓo attawasulu jokkondirangal correspondant on bayna makko nde maɓɓe bi lisani no moƴƴiri wal atafi eno newori wal riayati eno aynori wali ajli tawadudi e sabu giggol yiɗidirgol ngol watta haboɓe e yiɗidirgol ngol ko gotum baynahum hakkunde maɓɓe fil qulubi ka nder ɓerɗe wali ajli e sabu kadi an yu'rafa an ya'rifa nde andata ba'dahum yoga e maɓɓe ahwala ba'din alhaali yoga sen fotti ka julirde fana mi yano kaari ka subaka mo voyage ma himo nawni andi a anday alhaali makko on tawata o heɓano feere waynagol mo
fayaqumuna ɓe daro bi iyadatil marda sabu ndarugol nawnuɓe ɓa ɓe yehi ka julirde ɓe hattike kaari ma yahama ka juma ɓe hattike kaari ma fottama ka idi ɓe hattike kaari ɓe tefifi makko ɓe anda hemo nawni ɓe daro e ndaroygol nawnuɓe andi maslaha heɓike wa tashyi'il mutawaffa e ɗowtugol fureji ya tun ka julde pepele peɓe nama kaari fatike watti ngongol ka fana wa ighathatul malhufina e faabagol tampuɓe ɓen fotton ka julde ɓen na kaari no nawnira ɗen toroniri fi sabilillah kaari no sumira e ko nandi tatay ɗum wali ajli e sabu kadi izharu feeñugol quwwatil muslimin dole julɓe ɓen wa ta'arufihim e gandidiral maɓɓe ngal wa talahumihim e muññodiral maɓɓe ngal fa yaghizuna ko ɗum woni ɓe waajore bidhalika sabu ɗum fa yaghizuna afwan ɓe tikkinira ɓe moninira bidhalika sabu tumbodiral e maɓɓe ɗen aada'ahum ayɓe maɓɓe ɓen minal kuffar immorde ka heferaɓe wal munafiqina e ka nafiqiɓe si tawi ayɓe maɓɓe ɓe yi hiɓe moɓodiri hiɓe fotti hiɓe feppi ɗum monina ɓe wali ajli e sabu kadi isalata ittugol ma yansajihu konko tawata sacci ɗum baynum hakkonde maɓɓe shayatinal jinni wal ins setanuji ɗin ka yimɓe e ka jinna sabu no andirɗon noon iblisa jinna no woodi ko noon kadi iblisa yimɓe woodiri kala dariɗo haɗuma e ko moƴƴima yanirma ko boni haysi ko pular o woli haysi ko nene goto ma andu on ko iblisa minal adawati immorde ngaygu watta qatoyi e taƴodiral wal ahqadi e konnaguji fa yahsulu heɓo al itlafi wowodiral ngal wajtimaa al qulubi e moɓodiral ɗen ka ɓerɗe alal birri e dow ɗiggere wa taqwa e kulol Allah ولهذا أو كسبودم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الله ماكري لا تختلفوا وتلوتندري فتختلف قلوبكم سبق برد من لوتندري بمعنى كدرجول كسف في جولكم ومن فوائد إنه جاء نفور صلاة الجماعة جلد جمانه تعليم الجاهل نجاء نفور إن كدي جنغول مجد جاهليان كيجو متواتا كدوني أو عنده ستم بنيراما oholle he nanon julirte he nanon salligorte he nanon ilirte wa mudha'afatu ko ɗum woni e sowindirane multiplierne al ajira joddi ndin wonni shati e softugol ngol alal amali salih dow golle moƴƴe ɗe indama yushahidu lmuslim nokku ka julɗo on tawdete ihwanahu lmuslimina musidɓe makko julɓe ɓen yuzawaluna ko ɗum woni ɓe itta yuzawaluna ko ɗum woni tawa hiɓe ittinirana al amala salih golleeli moƴƴuɗi ɗi on faami fa yaqtadi bihim o ñentinaɓe yiltitoɗen wiɗen indama yushahidu lmuslim nokku ka neɗɗo julɗo on tawete o nokku ka o tawdete ihwana al muslimina e musidɓe makko julɓe ɓen yuzawaluna ta hiɓe fuulodira al amala salih ta e golle moƴƴe ɗen fa yaqtadi bihim o ñentinaɓe وفي الحديث ناري حديثي المتفق عليه فتنا دون نسلي عن النبي يتا النبي صلى الله عليه وسلم بماك صلاة الجماعة جلد جماعة تفضل هنا بوري موجودة على صلاة الفرد دو جلد نقل غوتو ب27 درجة نوغاي درجة غوتو بيت نون بوري دن نانغال جاودي كوني أدونا وفي رواية ناري في الله يغو جلد جماعة هنا بوردي جلد غوتو ب25 درجة نوغاي جوي فصلاة الجماعة جلد جماعة فرد كفار لغوي على رجال هوري والبين في الحضر والسفر فوتي كو voyage be woni foti be jodi kander galleli mabbe yawgol gorko on julde jama ka julde kanko ko wajibi wa fi halil aman wa halil khawf e fewndo holare buttu e fewndo kulol e ande wujuban ko waddi dum ayniyan toddi dum والدليل دليل على ذلك يدون الكتاب والسنة كك القرآن كسنة وعمل المسلمين يقول لتلقول جلب بين قرنا بعد قرن جروب إباو جروب جمان إباو جمان خلفا كدوني كاللون تقول عن سلفين جاي في إبه من أجل ذلك أو كسبون عمرت المساجد وذلك دهاسي جولي دي ورنتا sita ino woni no en yata ka julirde arana faala ko julirde darnira sai en acci cuudi men din en darni julirde kono holli woni en accu kadi cuudi men din juulo yen ton warata bala hala imma ko ɗum woni e jokkintini
e julirɗe ɗen hooreɓe dina ɓen wal muaddinuna e noddinoɓe ɓe. wa shuri'a sar'ina annida a noddina ndulla ha wonande julde nden mbi ala sawtin ko ɓuri towde e hito hayya ala sola are ka julde hayya ala al falah are ka malore. wa qala allahu taala allah teɗo to ɗum daali fi haalil khawf ka fewndu kulol o wi muhammadu seede on hayka julde hayka kulol julde jama waɗete Allah daali wa idha kunta salatike fihim hakkunde maɓɓe fa aqamta lahum a ñinnaniɓe salata faltakum yo imma ta'ifatun fedde go minhum al aya ha ka ayan hatti ɗon al ayatu ayan fa dallati no tindini hadi l ayatul karima oɗo aya tedduɗo ala ta'akkudi e dow tentinegol wujubi salati jamaa waɗɗagol julde jama haythu lam yurakhas nokko ka tata ɗum newnanaka lil muslimina no julɓe wonande julɓe ɓen fi tarkiha accugol nde haalal khawf hayka alhaali kulol falaw kanat stayuni laatike noon falaw kanat sinno tawino nde laatike gayru wajibatin wonande nde waɗɗinde lakana nde laatotono awlal lakanat harayno laatotono awlal adari ko ɓuri mawnude ko ɓuri handude e gantoji ɗin fof mbi suɓuti ha sabu ko fukkata julde jama nden kon harayno udrul khawfi ko ganto kulol alano ko ɓuri ɗum ɗon fainal jama'ata ande no jama on fi salatil khawf e julde kulol yutraku laha ɓe accana e julde nden akthara wajibatin ko ɓuri ɗuɗude e farillaji wajibati salat e farillaji julde ɗin ɓe accay ɗi falawla ta'akkudu si wonano tentugol wujuba ha waɗɗagol julde jama nden lam yutrak accatanoke min ajliha sabu kulongol tilkal wajibatu ɗiɗo waɗɗiɗi alkathirati ɗuɗuɗi faqad igtarafat e gomɗi faqad igtafarat gomɗi faqad igtafarat gomɗi yaafama fi salatil khawf e nder julde kulongol af'alun golleli kathiratun ɗuɗuɗi min ajliha sabu muɗum. wa fil hadis hino ari e hadis al muttafaq alayhi ko ɗum woni fottanaɗo alayhi e mum an abi hurayrata ko ƴetta aba hurayrata radiyallahu anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala on welemo ani nabi ko ƴetta nabajo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu no kanko qala umaki afqalu salati ko ɓuri sattude julɗe ɗen fof alal munafiqina e hoore nafiqi ɓen salatul isha ko julde geeƴe wa salatul fajri e julde subaka ɗe ɗiɗi no mettani nafiqi ɓe yawgo ka julde subaka ko fewndo ɗanagol e fewndo suddagol futuro ko fewndo hirtagol e fewndo darugol tere e fewndo fijudugol e ɓeygure famike ka ko ɗum waɗi so maki ɗum walaw ya'lamuna kono haray ɓe anduno ma fi ma ko woni koye nder ɗe ɗiɗi e moƴƴere latahuma ɓe tottayno ɗe walaw habwan hay so tawi ɓe fofotono woni wala qad hamamtu ne laaɗo maki gomɗi mi himmiri an amra nde mi yamirta bisolate julde nden fatuqama nde darne thumma amra refte mi yamira rajulan gorko goo fa yusalli binnas kanko o julna yimɓe ɓen o almo yimɓe ɓen thumma antali refte min mi yaha ma'ita hino wondi e an bi rijalin yimɓe worɓe ma'amta nonde maɓɓe hasmun dolle min hatabin immorde julɓi yiite min yaha min tawoya min maɓoya ila qawmin faade ɓe yimɓe la yashhaduna sola ɓe tawdatake julde jama nden ka julirde fa harriqu alayhim sunna e maɓɓe buyutam cuuɗi maɓɓe ɗi mi sunniraɓe binnaari yiite ɗum no holli juulugol ka suudu mum sanganto ko dansere molanaɗo so tawi ganto no woodi arayno jaɓini wa wajjaha al istidlal hino fewtini dalil on min al hadis immorde hadis on ala wujubi e dow waɗɗagol salatil jama'a julde jama'a nden min nahiyatayn immorde bangeji ɗiɗi an nahiyatul ula bange aranon annahu no ɗum wusifa siforama al mutakhallifina tultuɓe ɓen anha e julde nden ɓe siforama bin nifaqi nafiqiyagal directement mo tulti ka julde ko alda e ganto directement o siforama sifa nafiqi wal mutakhallaf tultugol anis sunnati gay sunna on la yu'addu ɗum kontatake kañum munafiqan nafiqijo wal mutakhallafu tultuɗo anis sunnati e sunna on la yu'addu o kontatake munafiqan nafiqi so tawi woni tun goɗɗo acci hunde o kontama nafiqi hollinde hunde ko farilla woni fadallatindini ala annam e dow kamɓe takhallafu jaka ko ɓe tulti ɗon ɓe ronki yawde ɓe tawte an wajibin jaa ko farilla wona sunna siko sunna no ɓeynatanoke nafiqi wannahiyatu saniya bange ɗimmon annahu no nelaɗo sallah sallam hamma o eɓɓi bi uqubatim lettugol ɓe ala takhallufi
e dow tuttugol mabɓe an ha fi julde nden. Wal uqubatu lette ɗen innama takunu andu ko ɗe latoto ala tarki wajibin koye dow accuɗo ko waɗɗi. Wa innama mana'ahu sallallahu alaihi wasallam andu ko haɗimo kanko nelaɗo min tanfidi hadihi l uquba e gollitirgol e si'ingol latingol ɗeɗo lette lettugol man fil buyuti ɓe wonɓe ka cuuɗi minan nisa'i immorde sonnaɓe waddarari e immorde e paykoy alladina ɓen la tajibu ɓe tata waɗɗaki alayhim e dow maɓɓe aljamata julde jama. Mi mana wo ande ko haɗine laaɗo e gollitirgol yahugol letta ɓe ka nder suudu sunna cuɗɗin e hoore maɓɓe ko sabutto ko tawi kon rewɓe ɓen hino ka nder cuuɗi e paykoy koy ɓeɗo julde farilla nden e julde jama nden farlaki ɓe fiita ɓeɗo sumorɓe mana ko ɗum haɗine laaɗo waɗa ɗum. Wa fi sahih muslim hino ari ka sahih muslim anna rajulan wonde no gorko a'ma bunɗo qala o arno ka nelaɗo wi ya rasulallah nelaɗo laysa li qa'idun mimmi mara ɗo wowo yaɓudunimo no ɗowalan ilal masjidi na ɓalan ka julirde hakkunde an kadi e julirde nde hino pooɗi. Fa salahu o lande nelaɗo an yurakhisa lahu nde nelaɗo newnantamo an yusalli fi baytihi fiyo jul ka suudu makko. Fa rakhasa lahu nelaɗo yananimo yo juulu ɓano woɗɗi o mara kadi ko ɗowam. Falamma walla ɓawo hucciti yagol da'ahu nelaɗo nodditimo fa qala ɓe maki ene hal tasma'un nida est ce que ananay noddinan ɗum si noddinama qala wi na'am qala nelaɗo maki fa ajib noto noddinan ɗum. Fa amarahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah yamirimo bil huduri tawegol ila al masjidi faade ka julirde li salati al jamaa fi julde jama wa ijabatu nida e notagol noddandu ma ma la yulaqihi wondudele e konko o wawata hawrondirde e muɗum minal mashaqqa ma ma yulaqihi wondude konko o hawrata e muɗum minal mashaqqati immorde tampere. Fadalla dalika ɗum ɗo ino tindini ala wujubi e dow waɗɗagol salatil jama julde jama yo ɓe yimɓe accu julgol ka cuuɗi ko alda e ganta mahin ka julirde juulen. Wakati kana gomɗi laatike wujubu salatil juma jama'a waɗɗagol julde jama nden indal mu'minin mustaqirran ko ñiɓuɗum tabutuɗum indal mu'minina e jungo gomɗiɓe ɓen min sadri hadihi l umma immorde e ɓernde ɗeɗo mofte bimana ɓulirde ɗeɗo mofte. Qala ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu o maki wala gadu ra'aytuna gomɗi mi men ñande goo wama yatakhallafu tay tultata anha ga e julde nden illa munafiqun sona nafiqijo ma'lumun nifaq mo tata fo kadi no andi nafiqiyagal makko ngal. Wala gadu kana gomɗi laati ka rajulu gorko yu'ta bihi mo addeten o hara ko bunɗo yuhadi ha o darne o feppine bayna rajulain hakkunde worɓe ɗiɗo o ɗowe ha o adde o inne daro ɗo hatta yuqama ha o daro fe saffi ka safewol harale oɗo ko bunɗo ko honno no joni marɗo gite julirta ka suudu mum ko alda e nawnare ko alda e ɗoygol ko alda e ndiyantiɗuɗan feƴƴiti ma kulol. Fadalla dalika ɗum ɗo ino tindini ala istiqrari e dow ñiɓugol wujuba ha waɗɗagol julde nden inda sahabati rasulillahi e jungo sahabaɓe nelaɗo en sallah sallam. Walam ya'lamu dhalika ɓe anda ɗum illa min jihati nabi ɓe jangali ɗum ɗo sona e bangal nelaɗo tigi. Wa ma'lumun ko anda ɗum anna kulla amri wonde kala fiyake kala yamirore afon la yatakhallafu anhu nde tawata tultatande illa munafiqun sona nafiqijo yakunu wajiban haray nde yamirore ɗon woni waɗɗi ɗum alal ayani e dow ko tuɗɗi. Wa ruwiya wa rawal imam ahmad no filli wa gayri e buyi ko inamo kanko marfu an hadis on ko waɗaɗo ɓantaɗo o wi aljifa'u kullul jifa' wal kufru wan nifaq o wi ko wi'ete fuuyuɗo ko wi'ete ngufo fuuyugo kullal jifa'i hattirde e fuuyugol wal kufru e keferanka ko wan nifaq e nafiqiyagal man sami al munadi kon nan ɗo salli joni no noddinana ila salati julde nden fala yujibu oron ka notade ko alda e ganto. Wa thabata ino tabintini hadi hadithu bidhalika wa thabata ino tabiti hadis bidhalika sabu ɗum ka nelaɗo maki yadullahi jungo Allah ngon alal jama'a ngo e dow jama'a on faman shadda kala tultuɗo shazza finnari haray o tultiniroyete ka nder yiite o naɓiroyete ka nder yiite. Wa su'ila ibnu abbas abdullah ibnu abbas landama an rajulin fi gorko yaqumu layla mono daro jemma juula wa yasumu nahara
o hora nyallangal fo nyallangal petu mo hori jemma petu mo dari mo jula jemma kono wala yahdurul jamaa o tawetake julde jamaa ka julde. Abdullah ibn Abbas landa fiyake o faqala wi huwa finnar wo hino kandiri yite. Nas'alullah iden toro alla al afiyata afiya wa tawfiq e hawrindinal li ma'rifati al haqq fi andugol gonga kan wa ittiba'ihi e jokkugol ka sabu andugol gonga ka wana sarti nodi buy andube gonga kallibi innahu sami'un mujibun alla ko nano wudu'a. Hukumul mutakhallif nyawre tultudo non joni ani an salatil jamaa fi julde jamaa wa matan aygidu bihi konko o wawata wa matan agidu konko fibirte bihi sabmudun salatul jamaa julde jamaa. Innal mutakhallaf ande no tultudo an salati jamaa julde jamaa den ida salla so juli wahdahu kanko tun falaw harayno woden mo halatani alhaliji didi. Alhalatul ula alhali arano an yakuna kon ewlatoto ma'dhuran ko jogi do ganto fi takhallufi fi tultugol makko gol li maradin sabu nawnare aw khawfin ma kulul fi'tugol walaysa min adati ko yotaw haranaji ya dun e ada makko mboka makko at takhallufi tultugol lawla al udhru siwana ganto fa hada haray odo yuktab lahu windante mo ajrun joddi man salla fil jamaa on julududo e jamaa. Si tayno na nawnare nden ma kulongol ma gantongo ma doyngol ko folu ma kon hata ata julde nden fe'i ata weteno odo so juli julde nden kanko tun ka suudu makko o windante julde jama ko hebude ko lima fil hadis sabu ko ari kon e hadise as-sahih selludo idha marida al-abdu sijiya don nawni aw safara ma voyasi kutiba lahu windante mo ma kana konko latino ya'malu mo gollayno sahihan hara ko selludo mo qiman nyibudo. Faman kana kala latido aziman ko fibudo ala salati e dow juloygol julde ne ma jamati wondude jama azman jaziman fibande sellunde haray mo mari din don baraji walakin skoni hala dunihi al hali ko wori dum wa duni walakin skoni tum hala bisike mo jogi on anniye walakin skoni tum hala biso dunahu wa duna dhalika hakkune makko e tottugol nde do julde jama kan ka julirde biso hakkune makko e mu'udurun ganto shar'iyyun shar'inado kan haray o do wona bi manzilatin pilasi man salla on juludo mal jamati wondude julde jama nazaran kandarugol li niyyati an niyya makka at-tayyibata labudo wal halatu thaniya ala hal dimo an yakuna konde latoto khalifu tultugol makko ngol anis salati gaay julde ne mal jamati wondude julde jama nden wondude jama li ghayri udhurin ko alday nganto fa hada odo idha salla so juli wahdahu kanko tun tasahha harayno selligo salatu julde makko ne indal jumhur e jungo burbe dudude ben e jomirabe ganda ben lakinnahu koni tun kanko haray kanko yakhsuru himo perdi ajran jotti aziman molanande wa thawaban e baraji jazilan dududi lianna salatil jamaa sabu julde jamaande afdalu hinde burdiri min salatil munfaridi julde goto weddido bi 27 darajaji no gay yetti wakadalika kono non kadi yafudu haray konon o hattorta kadi ajrul khutuwat baraji hebutudi e palande paletede allati den yakhtuha de o palato ila masjido yakka julir baraji dum don din kadi ko feere mo perdi dum kadi wama khusrani wonude perdugol mo li hada thawabil jazil dido baraji dududi yu'tham ya'thim haray o hebay goy kadi bakkatu ya'thim o hebay ithman bakkatu kadi aziman mawnudo lianna sabukan ko taraka waki wajiban ko waddi alayhi hore makko min ghayri udhurin ko alday nganto wa irtakaba o waddi tike munkaran hunde anyande yajibaray no waddi inkaruhu alayhi anyangol mudum alaygoy kondanugol mudum wa ta'dibihi ene ugol mu min qibali wallal amri imorde e bangal halfinado fiyake bi mana imamujo quartier on madum e president leydi ndin madum e ministre ligue islamique leydi ndin hatta yarji ha urutto ila rushdi faade pewal makko ngal ayyuhal muslim kayo juldo makana salatil jamaa pilasi julde jamaa den huwa dum al masajidi ka julirde ni sen safini kadi en juli kale mangoyi ko julde jamaa kono nanden dabba li izhari fi fenyingol sha'aril islam madeji dina din
وما شرعت إنراك إمارة المساجد دار نقول جولد إلا لذلك سنا في جولي قلتم en yoni jama julen ka salon do modi en yoni julde jama julen ka ngeru do no ray julde jama no wodi kono ray hani ella on hino ton sabuna awana fa ko mahirden julide de ba hino ley mango hikin do ma salon o wa fi iqamatil jamaa woni e nder nyinnugol julde jama den fi ghayriha e tanander julide den bi mana woni e nyinnugol julde jama e nokkel hediti din harana julide den ta'tulullaha ta'tilul laha ɓolɗingol julirɗe ɗen wa qala allahu taala allah daali fi buyutin koye nder ɗi cuuɗi adina allahu allah on yani an turfa yoɗi ɓante wa yudkara jante fiha e majji ismu inde makko nden yusabbahu lahu subbu hinane fiha e nder majji bil ghuduwi bimbi wal asale kikiɗe ino to rijalum worɓe la tulhihim ɓe tata sohlintaɓe tijaratun julankaku wala bay'un wona ngeygu an dicrillah jantagol inde allah nde wa iqami solate e ñiɓugol julde nde wa ita zakata e ittugol zakka on yakhafuna hiɓe huuli yawman ñalande taqallabu nde tawata hino waylito tataqallabu nde tawata hino waylito fiye muɗugal qulubu ɓerɗe ɗen wal absar e gite ɗen wa qala taala allah daali nokkugo innama ya'muru ande ko hani wurntude masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sola ففي هاتين الآيتين وني ندر إدو آية جديدة الكريمتين تدو ديدي تنويه يقولون فندين قل بانجنا بالمساجد في إدو جولد وإعمارها ورن تقول ووعد لهم افدو قل بجزيل الثواب براجي دولدي وفي ضمن ذلك وني ندر فوت قل ذم أحد ذم نينيوري عفوا man takhallafa wonande tultudo anil huduri gay tawayegol li salati ko dum woni julde nden fiha kander julirde waqadu rawa ruwiya gomdi fil lam annahu kuni la salata li jari al masjid illa fil masjid julde ala na kawtal julirde siona kander julirde siona ko ganto mari wan ali radiyallahu anhu yattama sanna ali misla sifa hadis wa zada beedi wa jarul masjid kawtal julirde man asma'ahu nida ko kala mo tawata nanay noddinandu harano wona noddinandu micro tawa salli jon so dari ki noddiniri dande makko nden simple anana haray ka kawtal julirde amma so tawi woni waɗama micro e andi ɗum haray hitongo ngo yaha e moƴƴa rawahul bayhaqi e bisnadin sahih